ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yathuma ezizweni ngisho ngambiza mbizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini king of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion we king of the traditional healer push IA declare with demands utala into engathaheki vele osehlulekile ulokethu uthwele mele wenza show wayisusu zoyimela Zulu Khehlelezi kushawa amakhwele role model yabantu abaningi kodwa bathuthwele sebenqena ukuzehlisa qevusa indaba zabantu khuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu thengi I8 bathi ngiyaforsa ngibuye nejiweko livuka nje bovu Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi